Kementerian Pertahanan Federasi Rusia baru saja merilis sebuah video yang berlangsung menjadi sorotan publik. Terbaru dalam sebuah postingan yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 16 April 2024. Dalam video, menampilkan adegan pasukan penyerang dari kelompok pasukan selatan Rusia yang menduduki benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka, di mana benteng infanteri Ukraina ditemukan selama pengintaian udara menggunakan kendaraan udara tak berawak. Setelah mendapat koordinat mendukung musuh, unit penyerang diam-diam mendekati titik target dari beberapa arah dan segera menyerang. Diketahui, dukungan tembakan untuk pesawat serang disediakan oleh unit artileri dan tank, serta operator drone serang. Setelah mematahkan perlawanan personel militer Ukraina, perjuangan militer Rusia membersihkan dan mendukung benteng sehingga meningkatkan posisi unit kelompok di garis depan. Ой, туда прям, вот она. Отлично. Вот. Давай. Слева, 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 если что, обходите. Слева, слева. Через дом можете пройти. Уходим и движение начинаем дальше. Дальше начинаем движение. Проходим вперед, пацаны. Движение, работаем троечкой. Вот этот горящий сарай. На его углу тоже есть подвал. Но там противника не наблюдаем, мы его выкурили. Но держите это тоже во внимание. Все, уходим к постройкам, пацаны. Мы делаем сброс. Все, кадет, я сбросил. Все, пошли в этот дом. Напротив окно стеклянное, туда гранату. Все, в эту комнату прострелы, пацаны. Еще одну гранату и прострелы. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.